clear tu te chi bai vekule chum khum le chong te in kar kong chungchang malak na hantar langila voin tlaidar ni a khan lunglei thalai pol huai hotin chum khum le chong te in kar kong chungchanga chong te le a che vel tlom ngai pol hruai tu te zirlai pol hruai tu te le village council a ho tu te rual lunga anin mukho mani voina khotlang hruai tu thu khom chuan kong siam dan tur dik takin he kong hi siam ani lo thu le fur khat po dol zo lova siam ani chu poi an ti thu an soya he kong awanga ma an lak to dan sang sang te ngai thak ani bok voin chahnulam thut khoma hian thu chua in trom siamin kong siam that ani theinan chak taka malak ni se an ti ani an thu chua in atar lanangin chum khum atanga chong te in kar kong hi APS Hydro Private Limited in Asiam mek hi Mizoram PWD PIU Vilven Hnuaya kumsang ni sompali atanga siam ani a kumsang ni sompariada siam zo tura ti ani an na an zo lo awangin kumsang ni somni pakhat April ni somthum pakhat thleng po sei sak an ni a an kong siam hi ani dan tur ang taka siam ani lo awangin fur khat po adol zo lova abik takin lungrang le chong te inkar kem som pariata thui hi lirthei kalhar sa khopa achet awangin hetiang hian thu chua in trom an siam ta ani an thu chua pakhat na chuan chum khum atanga chong te inkar kong hi arang theang bera siam that ani theinan Mizoram Sarkar an nge nani an thu chua pani na chuan APS te kong siam hi ruala lungle chong te inkar KM soma thui hi DPR a double lane ni si in intermediate lena siam ani a chuwangin company te hian an DPR anga siam turin Mizoram Sarkar an phut latani an thu chua pathum na chuan Mizoram Sarkarin chum khum atanga chong te inkar kong siam nana a approve to soil stabilization hi he kong siam nan APS hian ani angin an siam lo awangin he technology thar hi mang to lova WMM manga kong hi siam to turin sarkar an nge nani heng an thu chua in trom siamang hian September ni som panga sangni somni pakhat ral ma ngeya malak sak turin Mizoram Sarkar an nge nani voina khotlang hruai tu thu khoma hian lunglei thalai pol ayo te chong te group YMA ayo te wireless sub headquarters chong te ayo te join YMA ayo te rualalung branch YMA ayo te Mizo Zirlai Pol sub headquarters chong te ayo le Mizo Students Union headquarters chong te ayo te Central YCA ayo le chong te P le chong te LVCP le atho puite antel theyani